Zdravo svima! Dobrodošli u Balkanfilija, podcast u kome Balkan nije samo mjesto, već i osjećaj i ona čista nada i pretenzija da se postane, bude i ostane dobar čovjek. U svojoj prethodnoj epizodi, dakle u epizodi Balkanska kuća emocije kafana, govorila sam o tome kako zapravo kafana, diskoteka, restoran, bar, kafić i tako dalje, dakle svi ti ugostiteljski objekti zapravo jesu nešto mnogo više. Prostorije gdje vrlo dobro emotivna strana našeg bivstvovanja ili onoga što sačinjava zapravo život, kako ta emotivna strana i kako se u tim prostorijama zapravo pojavi i onako dozvoli nam jedno uviđanje koje nam može pružiti mnogo podataka, mnogo informacija i onako jednostavno pomoći nam da uočimo koliko smo jaki ili koliko smo slabi, koliko smo sretni ili koliko smo nesretni. Dakle, i jedna i ona pozitivna i ona negativna strana. Kafana na Balkanu nije samo mjesto gdje se jede i pije. Ona je dakle ta vrsta društvene institucije, taj prostor susreta, razgovora, muzike, radosti i tuge, kao što sam već rekla. U kafani se sklapaju prijateljstva, poslovni dogovori. Mislim da su i pjesme pisane. Vodile su se u kafani duge rasprave o životu, o politici. Da, u tome smo onako eksperti, imamo to ekspertsko oko za taj politički teren. Mnoge ljude ona je bila kao neki, i ona jeste kao neki produženi dnevni boravak u kome se osjećaju, dakle, ta pripadnost i zajedništvo. Dakle, da, i vrlo vam je jasno ukoliko ste slušali, dakle, tu epizodu Balkanska kuća emocije kafana, zapazili ste da sam vrlo akcenat stavila na to šta to dospijeva zapravo do naših ušiju i šta to mi zapravo sve čujemo, dok se nalazimo u tim objektima. Za svoj sljedeći korak želim se skoncentrisati naročito na ovu stranu, na onu stranu šta to zapravo nama ulazi u usta kada se mi tu nalazimo. Također ću govoriti i o tome kako da jednostavno razvijemo svijesti o tome da pored toga da se mi nalazimo u tim prostorijama, zapravo tu se nalaze i ostali ljudi u smislu zaposlenici, dakle, u tim objektima, gdje taj dio ne želim da se napravim kao da oni nisu tu, kao da profesionalno ti ljudi nisu tu. Dakle, oni nas udovoljavaju, ugošćavaju, primaju, međutim, iz jednog razloga, zato jer je to njihov posao. Ulazimo u njihov poslovni prostor gdje smo dočekani i gdje smo usluženi i posluženi i gdje smo istretirani sa njihove strane u većini slučajeva ili ovako objektivno gledano, vrlo profesionalno. Dalje pričat ću o tome kada se zapravo pređe ta granica i kada ta kafana postane jedna zavisnost i naravno efekat, naročito i uvijek je to samo negativ, ne može biti dobri. Govorit ću također i o tome da je vidljiva i ta gola koža u tim objektima i u tim prostorijama, gdje naravno vrlo ću pažljivo koračati u tome, prvenstveno zato što sam lično pobornik toga da svako na sebi može staviti šta želi i šta hoće i otuda ta moja pažljivost. Međutim, ipak je i to jedan od razloga koji navodi na ovu negativnu emociju i ipak je jedno pojavljivanje zapravo te gole kože razlog zašto žene, na primjer, danas jesu istretirane i jesu doživljene i jesu u jedan generalni smisao vrlo nepoštovane od strane, naravno, muškaraca.
imati jedan civilizirani standard ponašanja i ophođenja u tim prostorijama i biti u skladu sa ovom pozitivnom emocijom, biti u kohabitaciji, dakle imati svoje limite, imati svoje granice i jednostavno da naći se tu i jednostavno biti tu i uživati i opustiti se i proveseliti se i zapjevati i dakle sva ta euforija pozitivna koja pruža taj prostor jeste u toj kohabitaciji zapravo sa onim pozitivnim prvenstveno u nama. Dakle, to se veže jedno za drugo, ta atmosfera nekako ulazi u nas i veže se sa ovom pozitivnom emocijom i tu se stvaraju jedne pozitivne vibracije koje naravno efekat svi dobro znamo. Ali šta ćemo kada se sve to zapravo preraste u jednu džunglu? Da, u jednu džunglu gdje nema limita, gdje nema nikakvog ljudskog impulsa koji kaže dovoljno je, stani, smiri se, radiš nešto od sebe ovdje jer da, ta pozitivna emocija ona nas na trenutak podsjeti, ima taj glas koji dođe nama do uha, pa ga na trenutak čujemo, ali ga ne čujemo, ali ga ova opcija i tekako proguta, onako uhvati da to ne dospije do razuma i do onog razumnog, čistog, moralnog, etičnog, dobronamjernog. Ova negativna emocija to u nas proguta i jednostavno nestane bilo kakvo ophođenje koje će nas uputiti prema vratima i koje će nas uputiti prema onom znaku exit i koje će nas uputiti ka izlazu. Kada postoji mjera i kada postoji granica i kada postoji jedan balans, zapravo balans, to balansiranje zapravo ne samo u ovim prostorijama, već ta doza i to balansiranje emocija i onoga kada vidimo da zaista počinje da to prelazi neko ponašanje koje nije u skladu sa onim što može da nam učini zlo ili može da nas pokvari ili može da pokvari raspoloženje i atmosferu. Dakle, idemo se uputiti ka tom eksitu. I taj balans je vrlo, svi dobro znamo koliko je balansiranje zapravo kroz život vrlo jedna poželjna stvar. Vrlo jedan onaj tiket životni za uravnoteženost, za osjećaj, za čisti osjećaj pliva samo u balansu. Čista emocija, pozitivno čista emocija pliva samo u balansu. Dakle, taj životni tiket je apsolutno u svim poljima, u svim segmentima, u svim minutama zapravo životnim i tekako potreban. Ali nećemo mi naše noge zlatne, fine, pijane, nećemo mi ka nikakvom eksitu. Ne, ima ljudi koji ne žuri im se kući. Žele tu im je dobro. Tu su smješteni onako u svojim baš im smeta zapravo zašto ta stolica na kojoj sjede nije jedan krevet. I dalje bih da postavim jedno ključno pitanje svima. Šta tražite u njoj? Je li to prijateljstvo? Je li to ljubav? Je li to opuštenost? Je li to pivo, viski, konjak? Je li to onako porcija dobrog, debelo, dobro, umjereno, više ispečeno, manje ispečeno meso? Je li to možda i bježanje od stvarnosti, od porodice, na primjer? Je li to razlog zašto ste tamo? Je li zbog nekih možda rasprava? Sviđaju vam se dopadaju vam se te besplodne rasprave? Ili jednostavno da potpunite vrijeme? Da, možda. Je li razlog možda i usamljenost? Šta tražimo ljudi u njih? Šta se traži u njih? Šta želite za vas dok se nalazite u ovim prostorijama? Jer da, kada kafana prestaje biti mjesto druženja, a postaje mjesto
bježanja od stvarnosti i kada uticaj pretjeranog boravka u kafani na porodicu i kada to preraste u jedan alkoholizam i kada to postane jedno besplodne, kako sam rekla, te besplodne rasprave i kada to postane jedno trošenje vremena i kada postane jedna usamljenost u biti koja se ponekad krije iza pune kafane, šta tražite u njih? Odredite, prepoznajte, upitajte sebe za to. Zašto idete u te prostorije? Zašto idete u te objekte? Jer dok god postoji onaj solidan, umjereni, hajde onako po znacima navodnicima, naravno da kažem, normalni, normalno, svako određuje šta je normalno za sebe. Jednostavno prepoznajemo, ajmo da vidimo, hajde da vidimo šta je razlog, tražimo razlog zašto idemo tamo. Taj odgovor jeste ona prava istina. Taj odgovor jeste nešto. Jer sjećate se, negdje ranije sam izgovorila da suočavanje sa sobom zato zaista treba tiha, mirna, čista, ležerna. Da, kafana može biti opuštajuća, ali u tom trenutku ne mislimo baš mnogo o sebi. Opušteni smo, dozvolili smo da razigrano djelujemo. Dosta smo nekako u tom tjelesnom. Da, to je jedan pozitivni efekt emocije, međutim koji se reflektira kroz neku tjelesno zadovoljstvo. Ali ona prava bit, onaj pravi efekt suočavanja zapravo sa sobom propraćeno kroz tu pozitivnost i kroz tu odlučnost i kroz tu volju i želju da se to uradi. To nije prostorija, ovo nisu prostorije za to. I svaki onaj ili ona osoba koja ide u tim prostorijama da zapravo rješava tamo nešto i da će to da se odnosi na tebe i da će to da ti pomogne i da će to da ti u unutrašnjem smislu nešto omogući i nešto popravi i nešto da se raste, to neće moći tamo. To neće. Taj odgovor koji na pitanje šta tražiš u njoj, šta tražiš u tom objektu, daje nam jasnu predstavu da treba ići tamo, ali ne zbog suočavanja sa sobom, da treba ići tamo, ali ne zbog rješavanja unutrašnjih nemira, da treba ići tamo, ali ne zbog rada na sebi. Jer efekat da, on jeste pozitivan, ima tog pozitivnog, naravno, ali on nikada neće biti. Koliko god mi to htjeli, koliko god mi to mislili da zapravo kada malo popijemo i kada se malo opustimo i kada onako na trenutak suze krenu same zbog nečega što vas boli unutra, da suze krenu, emocije hoće vani. Ali upitaj se čovječa je li to vrijeme i mjesto kada to treba da činiš. Kafana nije prostorija jednog psihijatra. Kafana nije trenutak kada se suočavaš sa sobom. Kafana nije prostorija gdje to treba da se čini. I to zaista, ovo ti najiskrenije te podsjećam. Nije ti tamo mjesto za obavljanje tako ozbiljnih, značajnih, vrlo esencijalnih pitanja životnih sa sobom. Jer da, naši životi su u našim rukama. I takva pitanja o sebi, o svojoj boli, o tome zašto smo nesretni ili zašto nismo dobro, ili zašto se osjećamo povrijeđeno, ili zašto je tuga tu dan danas i zašto da prihvatimo tugu, tu je, ali kada u jednoj kafani sjednemo ne znamo gdje je ovaj exit, upravo zbog ove tuge. I ti misliš da sjedenjem zapravo na tu stolicu i na to dobro pod navodnicima, ja se izvinjavam na izrazu, ali to rokanje jedno za drugim, a znate već šta, to ti neće olakšati. To je samo iluzor. Olakšanje. To nije stvarno, to nije pravo i to nije nikakav rad na sebi, opuštanje sebe, oslobađanje. Zašto ne ciljaš malo više? Zašto ne ideš u potražnji da kada sjedneš u toj stolici
da ne plačeš. Ciljaj ka tome, čovječe. Kada sjedneš u toj stolici, zapjevaj, zaigraj, dozvoli svome srcu i svojoj duši da se opusti, da bude sretna. Ali ne upravo zbog te tuge koju nosiš u sebi, zbog nekog gubitka, nekoga dragog, bliskog, svoga. Ti zapravo sjediš tu, tuguješ i prepuštaš se. I ti takav. Nije nam kafana, ljudi. Nije. To je samo, ponavljam se, iluzorna olakšica, trenutačna, koja će samo u jednoj noći da te dobro košta, finansijski naravno, koja će dobro fizički da iscrpi tvoje tijelo i koja će emotivno. Znate šta radite kada zapravo tako dobro zasjednete svoje tačka na te stolice? Znate šta radite ovoj emociji? Ova što je negativna, ona uživa, pliva, vlada tobom, njoj je super tu, svaki minut, svaki sahat, svaki dan, svaki trenutak koji provedeš tu, ona uživa, da to činiš od sebe. Ali znaš li šta radiš sa onim dobrom u sebi? Maltretiraš svoje dobro u sebi. Nanosiš bol svojoj emociji, da krenemo od nje, nanosiš bol svome fizičkom tijelu i idemo dalje. Kome dalje nanosiš bol? Ajmo, idemo dalje. Nanosiš bol zaposlenicima, nanosiš bol tim prijateljima sa kojima si se našao tu. Krećeš pričati, vrijeđati, provocirati, tražiti svađu, tražiti ovo, tražiti ono, jer kada je čovjek tužan, on mnogo toga nešto iz njega izađe, sve ono najgore, sve ono najteže i sve ono što ne misli u biti kada je trijezan. Dakle, dalje, kako sam rekla, maltretiraš zaposlenike. Ti ljudi žive vjerovatno i možda od toga. Ti ljudi koji su tebe tu cijelu noć služili i gostili, oni možda žive od toga. Možda se njegova djeca ili njena djeca hrane od toga. I šta ti radiš? Maltretiraš te ljude. Jer ne možeš mi reći da si pijanac, ali pijanac si drag, nježan, mio. Ne znam, mislim da su rijetki takvi ljudi koji su pod alkoholom, a da su takvi. Rijetki su koji znaju da alkohol onako dobro nose i drže i podnose. Idemo dalje. Kada se u nekom trenutku malo nešto hoće da te izbace, kada više gazda restorana ili kafane ili kafića ili klube ili diskoteke boli ga glava od tebe takvog. Hoće da te izbaci, čovječe. Zamisli, dospio si do toga da si nepoželjan, klijenat nepoželjan. I hoće da te izbaci. Šut karta. Idemo. Pjuf. Vani. I okej, dospio si vani. Otišao si. Kuda li si otišao? Znaš li? Jel se sjećaš možda gdje ideš? I šta može sve u međuvremenu dok putuješ? Ne znam gdje. Često možda i ne znaš gdje ideš. Da li pješke? Da li autobusom? Da li vozom? Ali najopasnije je kada se takav smjestiš u auto u svoje kamione, u svoje, sva ta prevozna sredstva. I kada zaista u potpunosti zaboraviš da tu gdje si sljedeće smjestio sebe, da je to jedna mašina, ali jedna mašina koja ubija. I šta ti se dešava? Samo zato jer si bio tužan i samo zato jer ne znaš da izvadiš svoje i ne želiš i prepustio si se i predao si se, nećeš nikakvo suočavanje sa sobom. Dozvolio si negativne emocije da ti potpuno ovlada. Dozvolio si da ti troši vrijeme životno i samo iz jednog jedinog razloga jer si tužan. I ti to ideš tamo rješavaš. I onda rizikuješ i svoje zdravlje i svoje mentalno zdravlje, ne samo fizičko, maltretiraš i sjedneš u ovoj mašini. Pa zamisli ti samo rizika. Zamisli ti koliko nesvjesno zapravo ti sebe izlažeš, na koliki rizik svaki puta i svake noći i u svakom trenutku kada god se takav jesi uputio ka tom objektu gdje si odlučio da se ponašaš zavisnički ka njemu.
Jer on te ništa ne forsira, tebe niko tamo, ko nas može danas bilo šta natjerati? Da, imamo pozive sa svih strana, hajmo tamo, hajmo vamo, od prijatelja, od kolege, od ovoga, od onoga. Da, imamo to, tih poziva koliko hoćeš. Jer kada je za kafanu, toga je gomilu prijatelja, jeli? A još naročito ako imaš malo dublji džep, mislim nikada ti nisi u manjku, nikada ti nisi u minusu prijatelja. Dakle, koristoljubivih ljudi. Nikada ti nisi u manjku, ne imaš nikakav minus po tom pitanju. Dobro si opkružen, malo sutra. I otišao si, kako sam ti već rekla, maltretirao sve te stvari, smjestio si u mašinu i šta ne daj Bože udariš nekoga. Šta ne daj Bože onesposobiš nekog čovjeka ili ženu. Ili daleko bilo u onom ekstremnom slučaju ubiješ. I onda hajde polako dođeš kući. Jel vidite, ovo je jedan onako usporeni snimak zapravo jedne osobe, analizirajući jednu osobu koja je, prvenstveno krećem od emocije, jer je samo negativna emocija ta koja trasira ovaj put. Ovaj usporeni snimak je samo osoba koja je dobro ovladana negativnom emocijom, osoba koja bježi da se suoči od sebe i osoba koja prepuštena je, ali samo iz jednog razloga jer je tužna. I dakle, šta kaže ovaj usporeni snimak jedne takve osobe? Dobro se narukao, dobro se napio, dobro izmaltretirao sebe, dobro izmaltretirao osoblje, sjeo u jednu mašinu smrtonosnu, dobro prošao, ako je stigao u kući, a ništa se dogodilo nije, dobro je sreća. I onda dođeš svojoj kući. I šta tamo radiš takav? Šta misliš? Ta tuga hoće negdje, ona hoće da izađe, ali razumiješ li da je ova negativna emocija ne dozvoljava da ona izlazi na jedan zdrav, ispravan način ukoliko nisi svjestan, ukoliko nisi zdrav, ukoliko nisi stabilan u svojoj glavi. Ova tuga ne može da ozdravi, ne može da se izliječi, ne može da se oporavi. I šta ti ona radi? Dođeš svojim porodicama, dođeš svojim roditeljima, dođeš svojim suprugama ili supruzima, jer nekako mi je onako generalno više mi je svojstvenije, da to muškarci rade nego li žene, što ne znači da ne postoje takve žene i koje to ne rade, ali u većini slučajeva to više, ta zasluga više pripada vama, izvinite, ali više vama pripada tom muškom svijetu. Što ne znači, opet kažem, ne znači da ne postoje i žene koje se tako ophode. I dakle, dođete svojim porodicama, suprugama, supruzima, dođete svojim najmilijima, svojoj djeci. I šta radite? Šta ćemo u tim situacijama? Šta mislite da radite? Da pričamo o tome ili da to preskačemo? Šta mislite? Ja ipak biram da pričam o tome. Onda vam supruge postaju bokserske vreće. Onda vam djeca postaju jastuci po kojima bi vi da lijete te suze, ali na jedan vrlo grub i drugačiji, nasilnički, zvjerski način. I znate, tamo negdje i u prošloj i u preprošloj epizodi imenovala sam je. Ova zvijer itekako pokaže svoje lice u tim trenucima. Porodice zlostavljača vrlo dobro poznaju lice zvijeri. Porodice alkoholičara vrlo dobro znaju svako ono dijete koje je raslo u jednoj takvoj sredini i takvom okruženju. On je zna. Znate li šta znači kada tako mali ili kao tako mala upoznate ovu zvijer? Samo iz jednog razloga. Omogućili ste zapravo svojim porodicama i svojoj djeci, prvenstveno djeci, da vrlo rano upoznaju okrutost. I to samo zahvaljujući vama. Omogućili ste da samo zato jer bježite
da pogledate sebe u ogledalo i da kažete samome sebi da stane, da prestane, da povuče ručnu, da se ne bavi više nikakvom potjerom policije i kazni i ovoga i onoga, da ne maltretira više ni prijatelje, ni djevojke, ni ljubavnice, ni ne znam šta tu dok sjedi po tim kafanama. Da ne maltretira ljude, jer da, opkružimo se ne samo sa koristoljubivim ljudima, već se okružimo i sa koristoljubivim ženama. To nekako naravno prije izostavih, ali ide u paketu. Ali ništa od toga neće smiriti ono što vi osjećate u sebi i ono od čega bježite. To ne može. Najgora od svega jeste ovo malo dijete. Jer dok si odrastao, nekako ćeš snaći i izvući iz sebe neku mudrost ili neku snagu ili neku hrabrost ili nešto, neku požrtvovanost, da to sve podneseš. Ali zamisli šta si, koje si ti materijale zapravo pružio jednom malom djetetu koji se tek gradi, koji tek korača kroz život, koji tek nešto od njega treba da bude. I kako očekujemo, na koji način očekujemo da sutra to dijete može stati zdravo na svojim nogama. Mada ja znam da može. Ja znam da to dijete može ozdraviti. Znam. Uradit će ono što ti nisi smio. Uradit će ono što ti nemaš hrabrosti da uradiš. Jednoga dana možda suočit će se sa sobom. Jer vrlo rano je upoznao zvijer. I on tačno zna da ukoliko ide u susret i ide istom tom tvojom stazom i trasom, on vrlo zna to dijete kao odrasla osoba, on vrlo dobro zna, prepoznaće koje će lice tamo vidjeti, krene li istim putem. On vrlo dobro zna, pa će onako kao jedan prutić da se trese kada ga bude ponovo susreo i vidio. Bez obzira što je u tijelu odraslog čovjeka, ima da se trese kao malo dijete. Zato će on da se dobro suoči sa sobom, da prigrli ovo malo dijete u sebi i da počne zaista da samome sebi bude roditelj kakav ti nisi bio. Da samog sebe ozdravi, uputi, pogura, posavjetuje, izgradi iznova samostalno i navede sebe na jedan zdrav, sretan život. I ti mali dječaku, i ti mala djevojčice, da, u tom tijelu odraslog čovjeka, želim ti nešto reći. Ti si heroj, ti si vlastiti svoj heroj. Ukoliko nisi uzeo ili uzela primjer svoga roditelja, ti si tačno razgraničila ili razgraničio granicu između onoga šta je dobro i šta je loše. Ti si dospio takva ili takav do životnog onog tiketa o kome sam malo prije pričala. Ti si dospio do tog tiketa, do tog balansirajućeg životnog tiketa i ti vrlo dobro znaš da si uspio. I ukoliko u životu imaš dana gdje posumnjaš, gdje hoćeš da potklekneš, gdje hoćeš da osjetiš, da se treseš kao ovaj prutić, samo diži glavu ranije. Znaš, ako se sjećaš i ako si me upratio i upratila, sjećaš se onog zagrljaja sebe, uvati se toga. Zagrli sebe. Jako se zagrli. Budi sebi utjeha. Budi sebi u tom trenutku slabosti, a oni naiđu. Ja znam da oni kroz život nekako dođu. Protne se to. Dođe nam onaj trenutak slabosti, Da, ova zvijer svaki dan dolazi. Ona svaki dan. Iznova mi moramo je vraćati u te ćelije. Sjećate se? Mi svakodnevno, na svakodnevnom nivou moramo voditi računa je li ona u svojoj ćeliji. I taj mali dječak ili djevojčica puno će vas voleti. Puno.
puno će vam biti zahvalni. I upravo vrlo svjesni postojanja tog djeteta u sebi i kao odrasli ljudi samo nastavite biti sretan. Baš kao neko malo sretno dijete koje nije imalo šansu, nije imalo priliku da bude sretno na jedan zdrav i normalan način, pored jednih zdravih i normalnih roditelja. Ali nema veze, ti si na kraju krajeva uspio sebi. Ako jedan od roditelja jeste bio alkoholičarskog tipa i profila, ti si u sebi zamijenio tog roditelja i postao samom sebi ono što jesi. Danas si sve. Danas možeš sve. Danas si heroj ili heroina. Tako da bravo, svaka čast tebi takvog ili takvog. A tebe takvog, alkoholiziranog, onog gdje jedva čekaš da se spojiš, da ideš na taj susret i na taj sastanak sa flašom. Ja te neću vrijeđati, jer u nekom smislu jesi i ti žrtva, ali jesi žrtva svoga negativnoga u sebi. Jesi neko samo ko je ovladan i zato jesi žrtva. Ali ipak kao jedno ljudsko biće koje je vrlo empatično, ja ne želim da žalim takve ljude i ja ne želim da tražim da ih opravdavam, jer čin koji činite i posljedice koje radite, a da ste u takvom stanju, pijanom, alkoholiziranom, a da ne ulazim u ovom drugom poroku, drogiranom stanju, o tome ću negdje u nekoj svojoj, kada dođem do toga, epizodi, jer toaleti ovih prostorija su puni toga, mi to svi znamo, ali sada odrađen je onako blagi neki uput maleni i podsjećanje maleno da ti zaista takvim kakav jesi jeste mjesto u nekoj zdravstvenoj ustanovi. U zdravstvenoj ustanovi koja će da ti pomogne da se svaka ćelija tvoje krvne slike popravi, da to izvetri šta je zapravo od svega toga naušlo u tebi. I ne možemo ovako u društvenom smislu, mi ne možemo žaliti alkoholičare. Da preciziram, naročito ove nasilnički orijentisane. Jer vi niste ljudi. Vi niste štetni samo za sebe. Vi činite i radite štetu apsolutno u jednom društvenom smislu, gdje su statistike ogromne, visoke, velike govoreći o vama takvima, gdje je procenat maltretiranih žena i maltretirane djece veliki, ogroman, zlostavljane na svaki mogući nivo, i ovaj psihički i ovaj fizički, i oni gdje ste podijeljeni, ima i oni koji su gdje samo psihički maltretiraju ženu, neće da ju udare, ali je psihički tako dobro radi. To se zove zlostavljač. Imenuj sebe takvim kakav jesi. Suoči se. Kada se suočiš i kada nađeš sebe i kada uputiš sebe u jednoj zdravstvenoj klinici, tada ćeš biti sažaljen. Tada ima nade za tebe. Vidi ga, ipak je urazumio se. Misliš da je društveno gledajući ljudi su izgubili osjećaj za pokajanje? Nisu. U društvenom smislu vrlo dobro znamo da prepoznajemo i da poštujemo ljude koji su uradili pokajanje, koji su se pokajali, koji žele da ozdrave i koji žele da sebi pruže drugu šansu u životu. A za nju nikad kasno nije. Nikada. Bićete podržani i u medicinskom smislu. Bićete podržani i u porodičnom smislu. Da, možda supruga, teška, srca moći će da oprosti sve što boli i bola šta ste ju nanijeli. Možda svoja djeca neće imati, dovoljno smjelosti da pređu taj prag oprosta. Ali i vi ste nečije dijete. Možda će se vaši roditelji tu naći za taj oprost, jer tada vam je potrebno da čujete da vam neko oprašta. Jer to čini jedan proces liječenja zapravo. To jeste onaj
jedan začin zapravo tog puta kao oporavku, taj oprost. I vama je vrlo će vam biti bitno da vam bude oprošteno. To naravno kasnije, znate, moraš prvo da izađeš iz te kafane pa da smjestiš sebe u nekoj dobro izolovanoj sobi gdje ćeš dobro, ili u nekoj šumi idi vrišti. Kad se dobro izvrištiš, onda stani i razgovaraj sa sobom. I sebi dobro reci, ja sam pijanac i ja sam bolestan i ja želim da sebi dam snagu i želim da sebi dam hrabrost i želim da sebe uputim ka ozdravljenju. I onda kada smjestiš sebe u toj ustanovi, tada naravno imat ćeš, bit ćeš okružen sa obzirnim medicinskim osobljem, dalje sa porodičnim suosjećanjem za tvojom boli. I dalje, dakle, kada dospiješ do ove potražnje oprosta, ne zaboravi, kreni od sebe. Oprosti prvenstveno sebi i onda idi u potražnji oprosta svakoj onoj osobi kojoj si nanio bol. I vjeruj mi, čovječe, vjeruj mi, život je jedna drugačija priča. Nije to ta priča. Nije to taj zdravi put. Nije ta verzija tebe najbolja verzija. Idi, diži se, traži veću, bolju, kvalitetniju, sretniju. Pa dobro, možda ti je pojam sreće malo daleko, jer ipak si dugo ti stanovao takav u tuzi. I malo je teško, razumijem, taj pojam sreće bit će malo odaljen, ali vjeruj mi, nekada kasnije kroz život će doći. Osjetit ćeš u svojoj koži i u svome srcu i u svojoj duši šta znači biti zdrav i šta znači biti sretan ili sretna. I dakle, neće samo tvoja djeca biti heroji ukoliko su izabrali da hodaju drugačijim putem. Već ćeš jednog dana, budeš li hodao ovaj izbor i ovaj put i budeš li uživio se u ovu odluku koja će biti pozitivna po tebi, bit ćeš sretan. Zapravo onog dječaka ili djevojčicu koji je porastao, a uzeo ili uzela za primjer roditeljski loši alkoholičarski put i isto to kopira i isto to radi i isto to onako misli, to je naučio, to je naučila i ne zna ništa više i ne želi ništa više i predala se baš kao što se predao njen otac ili njena majka i isto to radi, to je tužna porodična rupa. Znaš kako ti dječaku i djevojčica u tijelu odraslome koji imaju takvo roditeljstvo, u grču si, onako dobro, negdje u nekom kutku unutra u tebe ima jedno malo dijete koje se onako jako skupilo i podrhtava čitav tvoj život. Razlog tome jeste taj šok traumatični. Razlog tome jeste taj grč prošlosti. I ti takav ili takva ne mrdaš. Ameba životna si. Zbog straha, zbog traume, zbog šoka, gdje mozak u većini slučajeva samo pamti slike prošlosti, jer je zaleđen za sadašnjost i proizvodi kopije. Ti takav ili takva negdje u nekom ćošku neke kafane sjediš, najčešće sam ili sama. Ti ne možeš ni da se sjetiš da zagrliš sebe, dakle da tražiš tu utjehu, kamoli rješenja. Tebi, odrasli čovjeku, a u grču maleni dječaku ili djevojčice, prilazim ti polako i ne boj se, neću ti nauditi, obećavam. Tražim samo da me saslušaš, a vama razumnima, ako ih ima oko njega, takvoga ili takvu, dodadite mu ovaj glas na dohvat uha da bi me čuo ili čula. Jer sjećate se, to su ljudi
koji ne traže pomoć. Oni su u tolikoj mračnoj rupi da nemaju snagu ni za sebe, a kamoli da nekoga maltretiraju. Dodadite svoj telefon. Ti znaš odakle problem dolazi. Zato si brzo odrastao ili odrasla. Nisi živio ili živjela djetinjstvo. Već i danas u ovom odraslom tijelu, u taj mrak, sjediš, ali znaš li zašto? Nisi živio ovo djetinjstvo. Nisi ga živio, nisi ga doživio, već si ga ili već si je preskočio i preskočila. Ljut si zbog toga, ljuta si zbog toga, razumijem. I uporno vraćaš sebe u djetinjstvu, u taj djetinjasti osjećaj. Ali ono što danas želim da ti poručim jeste to da upravo taj osjećaj i to navraćanje u inat i za inat, u taj grč dječji, to ti ne čini dobro. I hej, znaš šta? I kao odrastao možeš živjeti djetinjstvo, oteto, ali od tebe realizirano sada i ovdje. I ti isti obrasci tebe, njih, tvojih roditelja ili jednog od tvojih roditelja ili osobe s kojim si odrastao, tih okrutnih ljudi koji su te ostavili u grču i nikada pružili ruku da izađeš iz mraka, tu gdje jesi, samo si dozvolio da pobjede te mračne sile, vidiš? I ta neriješena bol koju vučeš u to odraslo tijelo. Reci joj, ja nisam odgovorna za početak priče, ali jesam za sljedeće poglavlje. I zato pozovi sebe na sladoled. Idi u park na ljuljaški. Ali pažljivo, prvo povedi računa da si ustao sa tog kafanskog stola ili ustala, odspavao u kući, odmorila, okupao se, okupala i obukao boje na sebi. Šareno, plava, žuta, crvena, veselo. Dakle, idi, živi život djeteta u tebi. Zatim, trči po polju, kotrljaj se. Dugo. I ti mali djetinjasti rituali neka ti budu planing. U planingu kotrljanje, sladoled, parkovi i sve ono što jedno dijete izvan školskog vremena radi. Jer tvoja priča nije završena. Sve dok si živ ili živa, postoji mogućnost da prekineš lanac. Prekini ga i postani čovjek koji nosi ispunjeno, sretno dijete u sebi. I hej ti, ispunjeno, sretno dijete, sjeti me se jednog dana i pošalji mi crtež tebe takvu na balkanfilija@gmail.com kako bih mogla naravno da ga objavim u knjizi Djelo slobodnog čovjeka jednoga dana, ako Bog da. Bićeš naš društveni ponos, a nečiji primjer, takav kakav jesi. Taj tvoj crtež biće djelo, pokazat će koliko ćeš i koliko si. Pokazat će kako si uspio. Biće dokaz tvoga uspjeha, a našeg ponosa tebe takvog ili takvu. A ti, pijancu i zlostavljaču, uspiješ li da ozdraviš? Očekujem jednoga dana od tebe sliku, bokserski, pravi, vreće na balkanfilija@gmail.com kao dokaz tvoje pobjede i recimo sportski nastrojenog duha tvoga. Ok, ljudi,
mislim da trebam stati. Znam da sam najavila da ću vam govoriti i o goloj koži, ali ipak shvatam da ovo nije tema gdje ću žuriti. Shvatila sam da je ovo tema gdje zaista treba pažljivo i polako i spontano pažljiva priča, koja naravno jeste podsjetnik ka dobrom putu. I takva priča i takav podsjetnik i takav apel i takva pretenzija nikada nije zažuriti se. Zato o goloj koži u sljedećoj epizodi, kao jedna završna argumentacija zašto trebamo nadvladati ovu negativnu zvijer i kroz suočavanje dospjeti do lične uloge ili ti uloge prema sebi, dakle to ja, da bude zdravo za sve ostale životne uloge. Ja vas puno pozdravljam i želim vam svako dobro. Ćao ljudi!